na imbag nga oras yumanan, kapadasan ni Cubs at Grace sa napudno anagan, ti mga ganyo ita diti drama ama ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, makablawang pa Dalus Viminda Bawengan, Combined Cricket Club Malaysia, ngagdangdangag dita Malaysia, Stella Menor, dita Flores, San Manuel, Pangasinan. Kasi man ti kuna ni Cubs at Grace, dear man ang biyanang, at dalakay anobyo ket na parabor kanyak. Kanayon na karigalwan, aklo na katila ang kwarta ti kinayat ko kankwana ket ti dinam mo malaksid kankwana at da katawnak anak relasyonak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Agsusukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manaan iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun ti inintad da jay atoni kan ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwan ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yun nanang. Agulimag kay kadilang. Hindi kay agbalin naman nakibiyang tasan na nasaya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakil ti kadbangak amakibiyang kan ka, ta anak ka ka nga road. Alangan na baybayan ka. Jakmat kayat ama isagmak ka Ag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Jak mo Sweetheart mo't tinawag na. Kan agin inay labyuda pa'y. Anya, ay nagloko mo't dayjay akabsat mon. Apay nga ikat ni Tony ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony jay baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day jay Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day di alalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko laang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yu kanima ng linakot. Isa tila tatapan nyo. Agin inay labyo kayo kanumat. Apay, dakas na agin nay labyo ta gayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay labyo agbalin nga isyo. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga agdesisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Ni Tony lang nga ron tinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod Agabrod aklangan, tapumanawak dito yun. Tapnaawanan ti sersermonan nyo. Apay-pay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakin ka, Grace. Saan ka abaybayan? Ure saan ka agtrabaho? Okay lang. Tasyak timang to di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawon nagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdipdipendar iti kwarta nga ititad mo kanyak. Grace? Kaya't ko ti makatulong ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan mo ta masapul a subadam tagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta. Kaya't ko ti agabrod. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sika nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony.
panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Jak may baga. Tadjak amo ti mapasama kiti masakbayan nanang. No talaga ada kami tinaikaripare ti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Bastag singsingpet ka iti adayom panunutom nito ni apanawam dito. Laglagi pa nga adon tinaitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmut. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nak to. Nay, apay ngay akas ta ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingirin nak to ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang. Asino ngay timang itulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. Saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita manang. Jak imbagbaga. Tadjak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak ngagbiyahe. Anya? Sige, mapanak ka unta mga numaladawak. Ayan ni nanang. Adda ije likod. Sige, tin nakagpakadakan kwa na manang. Bukasta, nagbiyahin ni Grace, Lina? Wan, Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumamati jay airport. Diyak man amo iti day dya kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito'y ginatang ko a merienda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanbutan ni Tony. Kunak numangal daw dito eh. Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Day jay mo't ngami nakabsat mo. Di na mo't ngamin imbagbaga ti panagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Un nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kayat tila kaya Saan mo't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan mo't amadlaw. Kasla agtaw-tawon la iti 50. Un nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Un nga rod kun nasingpot ko naam. Ay, sila ang ni Tony no isukat to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasim at nanang. Agyamanak, nakasangpot kan diti abroad, Grace. Kailiw kan, Luis. Kailiw ka ten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga ron. Kunak no arapaap ko la idi da ito eh. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa apagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tama pa niti dagus ko, Grace. O sige. Ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mo, Grace. Adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apa di ka makontak, Grace? Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya? Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy.
Iparit da nga cellphone. Once a month lang di pa nag-cellphone ko. Anya, grabe mataytan. Anda na mailiwakan ka no kasta. Di mo nam namaan ti awag ko, ta stricto da dito'y kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na di dak palubusan nga ang cellphone. Anya. Sige tani, ang trabaho akmanon. Bye! Sige nga Rod, agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam to ne. Sumrak ka. Nagyamanak nana. Ay, maburing aki balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwaton silulukat latatiri daw may parakan ka. Agyamanak nana. Aywan, adayin sangpet ko merenda. Ayabam ni Lina, tag merinda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amukla kumakayat nagayam tagbali na babaonen. Siyakla kuman tinangalakin ko na. Ay kayat maad ay jay, tanasingput ka. Sayang. Agsapsapo lang kita agbali na babaonen ni Jabalay. Tapi manawon ni Manang Hilaria. Nagawid din. Tapumakit matan. Kumapsutay. Sayang Husto ko mano insapsapam nga imbaga, tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mat asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaunan na. Kasta ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umay manen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mo't iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin a babaunan na, ta ag-apply Ay kat makamuka, anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mon. Basta bumalay ka matan dito'y. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Uwan na. So nagboring. Nang runa ito tayo madayon di kabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti orayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang roda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali ta damot kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahil tapay ti may sa parikot. Tabinawalan da kanong ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya? Ni, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inakagluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dayjay ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwa ta dito dagus mo tunggal day off ta. Uwan nga rat. Umay ayon ti gundaway katata Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In-block ko na. Diyak kayata ng kasarita dayjay. Sigurado ka. Amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ure kita ang di cellphone ko. In-block kun. Nala, sana balin. Agurnong ta Grace. Tapno adda balay asang petantay di Pilipinas. Uwan no kayat mo.
Agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno da pakakit-kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Uwan kastamot ko mati plano, Grace. Ngam ti kayat ko, ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Taas idag ijay ilimit ti ayan ti lote mi. Sige, sikat ti makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan arangamit ti kamsat mo tigas niya'y kanyak. Agkakasakit yung bagbaganay ti tiyat. Ti panangisinan ng kanyak at amo ti rason no makagapo. Kalpasan na, in black na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagmasulakin ko na. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Ay, pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit na kanikan. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Adda aklaan dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di ka lang maasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Diyak kayat tilakay, tamabiit, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta diyak kayat ni Tony. Diyak kayat ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat kapakiasawaan. Taag katahunan kami lang. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisina mon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasimpot ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasdi kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak. Amangan no agsakit, nanang. Kasapulan na ti mangandingay kenkwana. Isu adi mo baybayan ngag may maysa. Tamangan no anyapay ti maaramid na. Nanang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matunay amang mangan. Kaslasyak pa'y kat ti makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daya babae. Nakadkadlaw met ngamin akwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabain nga rod day di akapsat mo. Kalpasan anagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo ka, Grace. Yag mo nga rodan, tayo pawit ko na di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materialis ti balayta. Mabit lang nga rod, Luis. Dayto eh. Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumeten, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Uwin nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kung ti panangyaltar mo to kanyak, Luis. Excited akon. Mangantan, Mang Tony. Lina. Ha? Ni, apay, Mang Tony? Adda ka di ibagam? Awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pa'y? Apay ka di? Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam lito'y balay.
Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmat Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ngam ni ading mo. Ha? Ala, saan mat Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas kalina. Maininlabak nga rudeng king ka. Ha? Ala, tila ibagbagang Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato na king ka. Okay ka dilaan king ka, Lina? Ha? Ala? Adakin ka day na, Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunak ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay, nagluko kan. Sika at agdesisyon iti dayta. No siyaklat ang desisyon, talaga nga aklunak ni Tony. Ha? Ngamin, at damot panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak, nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay, nasingpet-met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan, nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anubyok. Ay naanak ko, awan madi iti dayta, tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met tanjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasardat. Lukas na, aklunak nga roden ni Tony, nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Nukasta nga rod, agkasartan Lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo ti turong ta. Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod, kat agyaman akta inayat na Lina. Ti ammo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango iji baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay naanak ko, amumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni Manang Lina nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amok, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. Adda nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jakla kayat ti agaywan to itilakay. Siyempre, manula atawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita. Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, nanang? Lakayan at talaga day jay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino tayan na! Ayan ni Luis! Ayun na, nasarakan doon ni Luis. Luis, anak ko! Napakasiyaw! Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis! Kawanan tinobyok manang. Anyan ti kastoy napasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasano terapop me ni Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom ita nga ay tanaitabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli ija abroad. Ala
Iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobium, ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot kong dagiti imbagbagak idi maipapan kan ni Tata Tuni. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddotak. Ala, lipatam dagitan, ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tuni. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka ah. Takaskan kwa na tinakaginasat mo. Jack ilibak talaga nga papalak ti kabsat ko itata na pintasan ti biyag na itisidong ti asawa na. Kaya tita adan upat nga nakdakat, syakmat, awan pa'y nobyok, tawan mat limpyo nga agaram kanya. No saan nga artek, sugador, wano saan mat istambay. Isaan ako nakitibagik ngagtali na edaklatan as single. Alakastan, tugayim mo, Grace. Ala gagayem, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para ti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you, akanayon, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.